Strike, 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 strike mas bro, strike, mantap, strike, strike mas bro, ih. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi mas bro ya di channel kita Oji 96. Hari ini saya mau coba casting lagi mas bro ya. Udah lama sekali nggak casting. Alhamdulillah spotnya udah agak menyurut mas bro ya. Bisa dilihat spot kita. Nah, mas bro. Oke mas bro, untuk peralatan saya tulis di deskripsi mas bro ya. Oke, nggak selama-lama, langsung saja kita cari ikan gabusnya mas bro. Mantap. Strike mas bro. Mancal mas bro. Mas bro, lagi-lagi muncul mas bro. Strike mas bro, strike, mantap, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah mas bro. Oke mas bro. Lumayan mas bro. Lumayan apapun ya. Oke, mas bro. Tetap kita mancing mendasar mas bro ya. Pakai umpan bakata hidup. Oke mas bro. Mantap. Strike mas bro. Alhamdulillah. Mas bro. Kocolan mas bro ikannya. Ya. Oke bakata. Ya alhamdulillah mas bro ya, kita syukuri. Umpan jitu mas bro. Mantap lah.
Strike mas bro. Ih, alhamdulillah. Alhamdulillah mas bro, kita strike lagi ya. Ukurannya lumayan mas bro lah, layak konsumsi mas bro. Oh mas bro, oh mantap mas bro. Oke, mantap. Oke mas bro, nah hari udah sore ya, saya putuskan untuk finish. Lumayan mas bro, capek. Hari ini kita ditemenin sama Bang Samsul Yas. Dia nyusul tadi setengah hari mas bro ya. Oke mas bro, langsung saja kita lihat hasilnya. Mantap. Oke mas bro, ini dia hasil kita ya, kita lihat. Alhamdulillah mas bro, untuk ukurannya lumayan mas bro ya. Kita keluarkan mas bro biar kelihatan. Oke mas bro, ini dia hasilnya ya. Alhamdulillah, kecil-kecil kita syukuri mas bro, karena inilah rezekinya. Ada satu ekor yang ukurannya lumayan mas bro. Tuh, mantap lah. Semoga kalian semua terhibur mas bro ya. Oke, buat kalian jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.